Dobro došli na Luxury Auto 1, kanal gdje se susreću snovi, snaga i bezvremenski luksuz. Ako volite automobile koji ne prate trendove nego ih stvaraju, ako vas uzbuđuje zvuk motora koji budi emocije i dizajn koji ostavlja bez daha, onda ste na pravom mjestu. Danas vas vodimo na posebno putovanje jer se kralj vraća. Dobrodošli u priču o 2026 Cadillac V12, automobilu koji je šokirao svijet i ponovo definisao šta znači čisti američki luksuz. Već pri samom pogledu na novi Cadillac V12 jasno je da ovo nije samo još jedan luksuzni automobil. Ovo je izjava. Masivna prednja maska odiše autoritetom, dok vertikalna LED svjetla nose prepoznatljivi Cadillac potpis, sada moderniji i agresivniji nego ikad. Linije karoserije su snažne, ali elegantne, savršeno balansirane između klasičnog američkog stila i futurističkog dizajna. Ovo je automobil koji ne mora da se dokazuje, on jednostavno postoji i svi znaju koji je on. Kada govorimo o srcu ovog kralja, tu nema kompromisa. V12 motor u 2026 Cadillac modelu predstavlja povratak jedne legendarne filozofije. U vremenu kada svi idu ka downsizingu i elektrifikaciji, Cadillac je odlučio da svijetu pokaže da snaga, karakter i emocija još uvijek imaju svoje mjesto. Ovaj V12 agregat nudi brutalnu snagu, ali na način koji je profinjen i kontrolisan. Ubrzanje je glatko, ali neumoljivo, a zvuk motora dubok, bogat i prepoznatljivo američki. To nije buka, to je simfonija snage. Vožnja Cadillaca V12 nije samo kretanje s tačke A na tačku B, to je iskustvo. Na autoputu automobil klizi tiho i stabilno, dok pri snažnom pritisku na gas pokazuje svoju pravu prirodu. Upravljanje je precizno, ali lagano, prilagođeno dugim putovanjima i maksimalnoj udobnosti. Ovjes je sofisticiran, sposoban da upije neravnine i istovremeno zadrži savršenu kontrolu u krivinama. Ovo je luksuzna jahta na točkovima. Unutrašnjost 2026 Cadillac V12 modela je pravo remek djelo. Kada otvorite vrata, ulazite u svijet gdje je svaki detalj pažljivo osmišljen. Najfinija koža, prirodno drvo i metalni detalji stvaraju atmosferu ekskluzivnog salona. Sjedišta su široka, izuzetno udobna i nude više opcija podešavanja, grijanja, hlađenja i masaže. Svaki putnik osjeća se kao VIP gost. Tehnologija u kabini je na najvišem nivou, ali nikada nametljiva. Veliki zakrivljeni ekrani savršeno su uklopljeni u dizajn, nudeći intuitivno upravljanje svim funkcijama vozila. Digitalna instrument tabla pruža jasne informacije, dok centralni infotainment sistem podržava najnovije povezivanje, glasovne komande i personalizovane profile vozača. Cadillac je uspio spojiti vrhunsku tehnologiju sa osjećajem topline i luksuza. Zvuk u ovom automobilu zaslužuje posebnu pažnju. Premium audio sistem pretvara kabinu u koncertnu dvoranu. Bez obzira slušate li klasičnu muziku, džez ili moćni rock, svaki ton je kristalno čist i bogat. Tišina kabine dodatno naglašava kvalitet zvuka, čineći svaku vožnju pravim užitkom. Sigurnost je još jedan segment gdje Cadillac ne pravi kompromise. 2026 V12 dolazi sa kompletnim paketom naprednih sistema asistencije. Adaptivni tempomat, asistencija za zadržavanje trake, noćni vid, autonomno kočenje i inteligentni sistemi nadzora okoline rade zajedno kako bi vožnja bila što sigurnija. Sve je tu da zaštiti vozača i putnike, ali i da vožnju učini opuštenijom. Ono što ovaj automobil čini posebnim nije samo lista specifikacija, već emocija koju izaziva. Cadillac V12 budi nostalgiju za zlatnim dobom američkih luksuznih automobila, ali istovremeno pokazuje da brend gleda u budućnost. Ovo je automobil za one koji žele više od običnog prevoznog sredstva. Ovo je automobil za one koji cijene snagu, stil i tradiciju. Na cesti, Cadillac V12 privlači poglede gdje god se pojavi. Njegova prisutnost je neosporna. Ljudi se okreću, zastaju i gledaju, jer ovakav automobil se ne viđa svaki dan. On nosi sa sobom auru moći i prestiža, ali i određenu dozu misterioznosti. Kao da poručuje da